Kakasi Students Union kalayang ban persya ajo de kejing temu ban nam de kekerteng jong MLA Barim kene kejela ya kawe kesurok kabada nakathan laban hasulong. Ban benpaw kene kejing persya aka katlai terik matau bana jeliau hajar arpau ka KSU kelami sendan cesurok bandawa ban pendam no ya kene kejing temu. Hagani kesini dikhot jong Kakasi Students Union laban circle kelami cesurok ban hajan ke yengsa jong MLA ka South Shillong constituency ubak Sanbor Sulai. Ban penpaw kejing persya ke bajur hol kejing temu ke kenhuan naming authority committee ban ai nam no ke surok belatip kum ke zigzag road show MLA Barim kalaban constituency Ardendu Chowdhury ubala kla no dak ba ai kerteng thamai no ke surok kum ka Ardendu Chowdhury road kum ta gid khot jong ka KSU ke penpaw kejing persya ke bajur halor kene kejing temu bada kene kejing ni persya akmat yeng jong baksan bor sulai pelara ru dak plakat ke bathok penrem kene kejing temu Badawaru ban pendamno ene kejing temu bad ban ainam ene kesurok yu MLA Barim jong Nongston constituency uba Hoping Stone lengdo bam kuai hedwar ublei ubalong ru ukraw perkat jong jela bad unong yalam barat ba ya kene kejing persya jong ka KSU laban circle la kershan ru dak dorbar snong jong ka Canchester Oxford bad relbong bad kene ke executive committee kila ya ngol ngo bakraw bangi kum kadong hi ngim simtip ai ruem ngim simyo jingtho nakaliang jong iba sanbol ni nakaliang jong sarkar ba la ai keteng ya kani ka siksak road hakadong ke jongi ndaka Chowdhury road ten makatangi kumka competition ngila yalang bat ngila ngo flash bun namar ba musim da wat kanu objection nani musmat kanu ka jingmatha nakaliang jong kadong jongi langi hab jumut ngimi hab jumut rei laswan bai nakaliang jong sarkar ni nakaliang jong basan bor balapan kala yakni ka keteng yakni ka zigzag road chaka keteng jong u Ardendu Chowdhury kum kadong hi ngia persya ikni ka keteng ban ngi kwa ba ai da ka keteng jong iba Hoping haka jaka jong ka keteng Ardendu Chowdhury tangita dia kulis nakaliang kajongi kum keseng nisoba habide ba kisantali ki kerteng ka baiba Sanbor Sulai lapan kala sauti sa ki kerteng kasi nisoban ai ka buram ka banikong sa i namar ba ila asim yang ni kasinjam kani ka babenmong ngi par kalong ba ya kani ka kerteng zigzag road par la ai par sa uway par ujai benreu ubale se umpat dano seniang kata-kata sa kajai benreu jongi namar ba hakani ka than ka jongi adon kiriu kraw kum iba Hoping Stone lingdo ibala yakhi ben penyo ela ka jela ba pura ba hadu kasni ka jingyap ka jong iru labat kum MLA te da ka bale klet no i bat ai buram sa kiwe pat nga soba ka ka kalom ka insult yingi kum ka jai benreu henrei lada kalong biang la sai ne kalong biang la sisngi ne la ars ngiru nginyalum biang kum ne bat kat bangimpat i pelak ben penkela ini ka kerteng nakaliang kaseng nginum pediang lanuro Hadian baka KSU laban circle kalami surok ban penpaw kejing persya alo kejing temu aina mek zigzag road haka kerteng jong Ardendu Chowdhury haka khatsan terik mentau benai jeliu hi MLA ka South Shillong constituency ubak Sanbor Sulai ulong baka kejing persya ban penkela kerteng ya zigzag road syaka Ardendu Chowdhury road kadai tang kejing leksan perthai ki kat tokan ingut ubak Sanbor Sulai ulapan kesan ru ke boong bakam long ke babakla ban ai kerteng ya kene kesurok ban pensa nam yau Ardendu Chowdhury namar bu lalong teng unong mi khmat ubala senyang ru om tang ya kathan nrewat na kebenta ka bha kamyat jo kajat benreu khasi hi berokawai bad uderu MLA ubala ra kamat apok yang darbar thawan kejela bandawa penrong no ka ketien khasi ha ka et schedule jong kariti sensyari tikion ai ka ga sti ki om ba pen ba ngong ho ka ga sti plawan ai kai ka jing kwa jong pi kyong mangi kwa ba ngilai apen baik mangi kwa ba ya kana ka zigzag road mdai ban ai subukhar this zigzag road should not be renamed to the non-tribal ngong what is this ngong ya kane la sim da ka consent jong boro kiti dorbar ke bawan na ka meeting ka bala long hapo conference hall hapo assembly ara zakat pra kana ka proposal jong phi ka bomla ba ngamla ban ong namar ba kawai ka clarification pa bidan sutho pitip way Ardendu Chowdhury mdai ban phi mdai ban wan ban suara kana ka member nam ban su ombe dekar pinatip ton ki jaj dekar kay genuine bagi non genuine
mendai ban tu cak kunci politik kan ada rekam kunci politik jong orang jong ni tiap bahaya kata bat ngam bangakran daga basai sngau bah pikwa be jele election ndade ga por election tap nomination yele le chopai ba wat yele election politics kum gine gi ay bro kai klem da tibi sa ya ga pemerintah mla suban pun keladu kum noru wada pilek sepo ga kuat ru ngam trai su bukan accept